Foto, basket, žoga, pa skate. Dal sem si gor kakšno številko premehne gate, zato ker sem se malo napihnil v zadnjem času in me tam spodaj vse tiši. In to si moraš misliti, ni niti malo prijetno. Fantje, vi veste, ne, kako je to, če vam junk stiska. Oh, come on, people. Četrti sestanek danes. Folk, jaz vem, da je to malo dolgočasno. Jaz bi furat kaj bolj zanimivega pokazal, pa nič se na cesti ne zgodi. Scarlett Johansson. Ali je Johansson, ali je Johansson, ali je Johansson, ali je Johansson. Kaj pa jaz vem? Evo, četrti sestanek, konc. Veš kaj, vsi štirje so bili tako, kar uspešni. Tako, zdaj pa še skok v pisarno za, kaj pa jaz vem, maksimalno 1 uro, pol pa naprej. In se že kar malo veselim, da bom spet žogo v roko prijel. Neskončno veliko Cirilov, pa neskončno velik pleš. Pa to veste, da tukaj na Bavarskem dvoru nastaja nova stolpnica? Tako kar zanimiva. Le, bom pokazal. Vidiš? Želena, gremo! 3-4 zdaj, ročno spust, zakaj imaš sploh ročno? Tako, na basketu smo igrali 2 do 50, ta prvo z lahkoto zgubili, ta drugo pa z lahkoto zmagali. Zdaj moram pa sam svoj avto najdeti, pol pa pičim. Pa prvič v lifeu pičim na jogo. A veš, je pa tako, da sem jaz povedal, ne, da sem tako skrajno trd in da v bistvu komi tla dosežem z rokam, tudi če upognem noge. Lej, to je to. A veš, če bi rekel, da nisem pikico nervozen, ne, bi se v bistvu zlagal. Hey, what's up? Hi. Nice to meet you. Nice to meet you. A veš, koliko je tukaj vroče? Nenormalno. Nisem nekaj razčistno. Mi še začeli nismo in od mene dol teče. Noter mora biti 40 stopinj. What the fuck? Bikram yoga is a 90-minute class that we do in a hot room. Yeah. We do 26 poses and 2 breathing exercises. Wait, stop. How hot is the room? Today was about 39 degrees Celsius. And what is the ideal temperature? 42 degrees. Aha. 42. Alright. I actually enjoyed to watch you struggle in class. But over time, you will learn how to relax in yoga. I thought you did very well. I mean, your breathing was a little bit barbaric. Pa s kakšno lahkoto fantje pa punce to delajo, ne? Stvari, za katere sem mislil, da so, kaj pa jaz vem, praktično nemogoče. Sem si mislil, pejte vi malo z mano v avto, boste videli nemogoče. Even for 10 seconds, it's very difficult to keep the mind within the body. The mind likes to wander off and you think about many things. All day your mind is in 2 dimensions, the future or the past. Very difficult to come into the present moment. I, for example, was thinking when I'm gonna die today. Tale Denis kar faca, ne? Ampak jaz sem še vse na pol mrtev. Sploh ne zgoj se smejim, kaj me vse boli. In pol, ko v bistvu misliš, da je dneva še konc, ga pravzaprav sploh ni. A veš, Volkswagen je pripravil eno tako, kako čem temu reči, prednovoletno druženje, pa sem bil povabljen, tako da grem zdaj tja. Ole, kako zgleda, pazi to. Čakaj, kaj ste rekli? Otroški kapučino? A veš, tudi ko priješ z malo tečnim otrokom, pa mu z mleka malo pence naredijo. Ampak najhujš pa vsem je pa to, da mu rečejo, pazi zdaj, babyčino. Ha!